Karibu tena guku gwa Kikuyu Daily News na gikorwo mbugeni twika wa subscribe niguo tunyitanire na thengio aui kai guthiaga atia we senator na wakiri Karen Nyamu for the first time rita ria mbere riake she's going viral matters being ndeto cia uratho ni waganu mutheri muteti na youth president senator wa guthukio mbugeni ya bururi nene ni thirikari nene na ni mutumia bibi mama wa muini Father Abraham wikaine ta Samido ni atigite andu magegete na mathamitie tunua akinyithania akenya othe na video yake which went viral thutha wake kuingira haria nenda-ini ciake na thiru kwitukira mutambo wake wa TikTok live session. Karen ni arekereirie a dirty fire session live session yake iria iratigire tuthibu twa ngogoyo twanyanake ciothe iria ireroragira live session iyo turugamite ceni thutha wa mutumia uyu kurutana waganu mathaa ma andu agima video iria irekereirio na ikanyagio nenda-ini hamwe na mutambo wa mwandiki mukaru blogger Edgar Obare. Karen agifundithia mafans make oral session kuonga kinyamu na kanua na agakidemonstrate uria yake agitamburaga kiria Karen uria urari live session yake aria ndeto ciegie kena Samido na aragikorwo akiaraniria na mafans make na ku announce her continued love for muini Samido na ino ni video yake akionania na kuheana tips cia kuonga kinyamu. Kikuyu Daily News subscribe no muhunjia ni terore sande sebani ore bare ore terore gabha ho ore tunani re ndio tunani re ni urajua acha